To ovako izgleda kad je sklopljeno. Kaješ na svom mjestu. Jebi ga, napravio sam mali problem. Vidjet ćemo šta se dešava. Trebao sam da imam samo jednu gumicu. Ovako. Ja imam dve. Gdje druga jebo mater. Da je jebem gdje. Izgleda nisam stavio gumicu ovdje. Gdje treba da bude. Sad ćemo vidjeti. Ako procuri, moram sve nazad da skidam, da vratim ovu gumicu na svoje mjesto. Jebem se sam sebe, brate. Sa ovim klipom zaboravih gdje sam stao. Ali da vidimo kako to radi. Dobre. Ne čuje se bubanj da mi škripi, da mi koči negdje. Jebi ga, ne može da procuri voda tako. Za tako kratki rad. Samo sam probao da vidim da li se čuje leže više, da li mi negdje koči bubanj. Odlično je ovo. Eto, ljudi. Šta da vam kažem? Zapratite. Što kažu ovi, like, share, subscribe. Zapratite, imat ćete ovakvih, imat ćete mnogo više ovakvih videa. Zatrebat će vam Hausmeister, ali zašto da ga platite kada možete nešto da naučite od njega? Zapratite kanal. Trebat ću ja vama, imate broj u komentaru.